Yaba fashion amamre na wo ye wo nsu mpacho esu ne fa nse na Asuo Bissi mpacho oba na oye bema on 10 gram on na makrama dinachi na wo de ne ba ya na so ba ha no be kan e be to no kromi ase na kwa be so no fa so ba na mo mamponte na mekom na me fi mamponte se me move aba Dumanafo na ye ba nwumere 11 o'clock e fa mamponte na ba ne nsu bi da ho ye yentimi ama Asuo be na wo kutwa amamo Asuo Wewe itwa kutwa akwa wanso na se wa makwan ni kwase efa wo ba ade Asuo Wewe na wono wo asema no woni mi ni asem but woni mi da me ho na me ba ha me fiti ye mapie no so semi de papa de ba semi de boni na ba so bi wa wo ma kwan sa na ye mistake already na ke ba na se ke di ka bo na mane yansa be yifu no mu ye ko Asuo mu na mamma na wo ye no utwa akokọ no o de to ha na fa na o se Asuo bo atabe mu metine kasa meni mu mansa ya aso o fa mi yansa SuroWiase TV one SuroWiase anachese unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochiri woman anasa okopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia ne be ba ne no ba betwetwe enkomo yasan so ne nana osai tutu je etu konfo asan so ehia ye ba betwetwe enkomo e dia fa Asuo ba ko anana e ya afa hye oya amamre edemano wa afashe brenimu no na beka no ho asem kakra akire bebu nsuo ni din kon ya ofa so be ye ne konfo o kan no ba bi e no de ne baaye ananso se ha odi ni na mo ba ha no ne suo de pe na asem no beka no ni nyina na ebe kire mu amaye ho na akwa ba ye wisi ba cho bi aboko nyame adom e de yakopon ase na afa ye ba afashe na amamre na wo ye wo nsuo no ba cho suo ni fa ni se na Asuo Bissi na Asuo Bissi bacho oba na oye bema na wo de ne ba ya na so ba ha no be kan e be to no kromi ase na kwa be so no fa so ba no pare mi de ka kasim bi na mo mamponte na mekom na me fi mamponte se me move aba Dumanafo na ye ba nwumere 11 o'clock e fa mamponte na ye ba ne nsu bi da ho ye yentimi ama timi master odi mbale yensan yachi nso so to sa tabu no ene musuma so some ti de suma ne sika enim ama yakofa aboa so abisi wade du makase so bi twom so Asuo Bissi so e wo ha ti ono so ye mana akoko itwa akoko ayi gunse itwa akoko ada akoko no fa ye tukusia na fa ne se kwa dem ena beba pini yese ye fa na mara ti de ne bai no se ade Asuo Bissi ya mano ne de ne nche na obetena ampa me bai so na mu fi ba ku bi wo soro ti ye koya so no ye ewo ti ne yesum no wa ansana o hene so ememba bia ata ena bia me wi esa yi suma ne firi kwa no de bai e de bai so de Asuo na so na ye de amame me bai so mo hene so ti ase Asuo no mesom no me bai 18 years ni afi bia me twene dwan ma no afi bia mana didi enya afi krampo ku da pa ku bia me ye before je to mamala me ye ne de so ye de ema no te so ne de waboa me ye papa na wadama Asuo no waka wana sa mamre na ye man keke Asuo no waka mi ankasa Asuo no waka mi ankasa na on time sa kira asempa bisi pa awo kromu ya no aba no aka kire bo so da Asuo me ho no aka kire sanity wako ya mamre mano odwan kwa na ayika oh ye man ne nhwe pen de jama mi bisa santi ye man ne nhwe pen ye man ne nhwe pen Asuo ko di kraman aponji ne ochiri oye bema on 10 gram on na makrama dinachi pa odi kraman me pe bia bese me hu ne physical ne hu ye o wi besin gu na tadi musa o yesu brafo o titembi ye so be ko ani na besin
ya wi besin wa no sa ana already kwa no esu ko no da besim e bia no da na besim ko a mo dia besim kwa na besim ko a ana obeda mu ntimila kro ne ba na besin nyina awu ya sa twetwa tro na mo twetwa tugu ya na fancy sanso bia ma fancy sanso bia ma debi fancy sanso bia ma besin de nukuri ni ono oba o we besin o yesu bilafo ne lefa ko ese musi suo no wo kire pa sanoti ye ko esu no na mama na wo ye no utwa akokọ no o de to ho na fa na o se esu bo atabe mu metine kasa wote ne kasa metine kasa so no metine kasa o kasa meti mi so be kan no so wote nti onim de meyama no tasem bia no be kwani bia o so mti nti ne ejina ho na wo kan ye no wote se obefa na se bitwa to no fa wie o fa o mi nsem kram ja to bet akofa is obom ane ni giaba sadati nti sanko mom de anka wanfa ko bom afa utwa akoto no da ne yemu a also da ne yem be get into be 3 minutes let me say so bom yenhwe eno bom nti na yenhwe ade so obi twa akokọ na sa akokọ ne fa oto ya na wafa na echi o sa butu a first one na be fa na be fa second one sa akokọ utwa to no fa na obutu a wasem no waje obutu so ne mo set me presa edifita wonu se aso salati why am amramba esuo no what de seso de esuo no de ama no aya na me ba mu fie na bia ya fa hye bi na mama bi na moyema abosom na mo yiyi mo ane pass baby na mo de ama abosom no ade nti na moyesa abosom bia na esu bia wudi to kom na aduane a na akotwa akokotwa aduane a esesa no no de ma no amfa ma no aneso de agya no emoja ndi wadi ne moyesa o sa ma no enam ni bi na wodi na mesadi esese ade bi abo bi esuman ni di anase nam bi esuman ni di na sese wo konfoni di bi ana nyini nyina ade nti nyini nyina se tiga ewa ha tiga di krama bet mi zumi ni krama mini krama yi once a day pe am den baaye no ene mi wi bi fro mi wi bi ade nti na enye na ma me pe na sa na na mo pe de sese wo pe ne mfa ho sa Asuo Bissi mini konfo bi a sebi ni busum di dwan enso konfo no dwan na won pe eno ye ho mamne so ma na wote ase Asuo di na wundi na ye me won akakara se na o ka se Asuo Bissi krama aponche na ompe yi krama ni di ti na me ye me se obi a konfo bi a busuma na bosumo bana ade oju na se konfo no su di bi enye possible sa and enye nhesa so bet nanka suma ni dwene obidi no konfo su di anka beboa obon so no wompe nti wompa na no suma ne kasa wote ase nse hwe na apart from say oba ya Asuo ne je wo feso utwa ya oba Asuo be na wo kutwa amamo Asuo Wewe itwa kutwa akwa wanso na se wa makwan ni kwase efa oba nti eno kyerese wa oba no konfo no ni kwan se o ko bia o fa hwa na akofa ba me fa o se che Asuo Bissi ye no onso ya wa tu Asuo ma akwa ya je oje ye no ya kwa ya mamra de bia wo hene emi ko yimusu osum bia ife na akwa oba ade Asuo Wewe na wono wo asema no woni mi ni asem but woni mi da me ho na me ba ha ifiti ye ma pie no so semi de papa de ba semi de boni na eba so bi wa ma kwan sa na ye mistake already na ke ye ba na se ke di ka bo na ma de ansa ba ye fu no mu nti ye no krese se ekuro bia Asuo demu no se wo ye nipa boni ni na wo kwa wo ba kunma o ma wumura kunma o ma wumura Asuo bi wo no a wo de ne ontwe ma se wuram Asuo bi wo no so a wo mra beti batwa fa no so ba ye ke betima ba me ne mpe ne sa ke betima ba bet say baby ni die ni bo na so de ba e bi kwara ke de fa oba ke so ma kwatima ma ye adwuma nti ye say amamre because etwa akoko wamfa ba ko wamfa minu wamfa miensa wamfa de tira me kofa wo esem sa kofa bi fufuro nti wabeji watumu no sisi no utimi frɛ no wa ha wo ba no wa kyerɛ wa de kronti a no won pɛ so o tun da no kro be fam esa de ko tun so no o ye danchem chichen o wutim ba o hini fi o nyam tim tan o de ko tun so no o hini ka o ye o ne se ko ka
chichi abe ohinu be fi obe mpiri no enyina ya mamene ma no edi nwira fa no na kotunsu continue fi chichi be da o be tamone koi Dumanafo kron chichi be da o omo pasa na Asuo Bissi to mo frame a na makoya mamene nam de ne ko ba ko de me fa na ede ne pa me fa no de na ompre kura nti edi nwira ese roba kasim ayo kunsu gum ne ya mamene gum ti edi roba nto wasi no bedam na etamye de kunsu na me pese me hu sa wo ba no am wangula mu no echi no be kan the reason why nta wo ma wan fa echi ro be ka kire ye se wonim ye da ni fiti ya ni api no so no ye bade oji a na Asuo Bissi a wa mo akro no nso kan so eti ase nti so wiwe be ma so wiwe be ma so wiwe be ma nti so wiwe ni Asuo Bissi omumbo ma na omummo no bo aboye omummo we da ha na adenti na Asuo no omontai momusa muka se esuma no ebi de krama ebi so ne krama Asuo bia wona chiwade atano suma e kura no obi wo wa manche ne body a ya no abom ne kura no ompe che wo no body nko no manche nko sana wawo adai aya mamre suma bia na mamre suma bi wo kura abe kura woni abe obuo abe nka no obuo nka benana obuo o wa chiase obuo ba ko so wo kurowe banko o munni abe umchirabe mamponti ambesu oye tano nti abenso masase so eba mamponti ambesu uchirabe oye tano yamfa benko apete shukura oni nana asema okay se chichi etime ba na de na kwaye Asuo no ho aboa na de na ko se obi nam na se bi Asuo da no feature no koto se chichi ya beda Asuo na no a kire se bibi besi ana na bibi besi chichi nta mefiesa chichi da wodansuom agenti na wa free so ma beto efie finfin na kuro finfin na bibi ba besi kire ko ya mama na mane kosere ebi okra anu amtimo mprapra kuro ni nyina etifini atoye ne da kutre efi bibi pempim ya kwa nti so ukono de Asuo no dia no ye okay ukono de Asuo no dia ebia sibisi no beto na wia enye bone so the sechichi Asuo da lechichi etime free aha akoda kuro finfin dia ka hu se asamana nko na obi wo ho akwaye mben ni fie bebia so beko bia edan se ya wasi wo ho no na achichide dem eno so ye Asuo bi ho achichide die eye Asuo bi ho boy achichide die ho achichide ayi nshira se imula mben eho achichide bi ayi nshira achichide uhunu a obachechire owure obemu wonyina che no mo so no so onante a wo chenti na uhuna se bibi nkoyi do kai bi aboa onimu de musa akom no school ni enkonwie achichide wonyini che esina bo bia hana wa biatwa ibaje chide na bleme Kao. No we dey na ko fa ba. Me nim se wa chichide wa. Senya de bia na EDP. Yesuma no yesumafo. Ebia na obi bi wu. Nim kosa. Iti ya amamema chichide no. Ya suma no sunsun. Obekọ sunsun akọ bibia me nipa no. Wagene kra de soma. Onyina che na abo be na oni no ofia se ebia ayemwa se bia nipa no ebia wubewu a otimi edi ne klapata de abo a ye dangerous wo fia ye no a ne hu ye abo okra aginamwa okra sa otifie na wo ya na obewu a okra betufie obetufie otufie ka hu se ya de na wo ya le nya de obesaba ni party biam bi ubekọ ubewu wia ebetima ye gine kwansa na obefie ene ye nhyenso ebia wo ya akokọ ye dwan na sebise bo yale na abo ne wu a ode se so bele abo ntibi wo na wanyankwa sa na ti biatwa brebija
Gentia. Na yo ye odi dwuma tituru wo sunsun no. Ah, chichidie we e suo na boa. Me so na nante aba. Ibu sem na yesu no na se yeche no. To da ha che yo so wanyini. Chichi obenya be 30 something years. Aboa we wanya 35 34 years. So what I say. Na wele so wa ma na okopie ni de bi fie anko be fa na kowi o. So hono. Ti me fa na beto ase bia wawu onwui. Nsa o kan na ese me di bi be kire na ohunu. Ifri asum ne beto a. Ebu sa so se me mfa. Ini se suro me nyini nche. Ti na odi achichide na ede. E ba ye. Ti na wada ma ugu so nsana. O ya o me to bi edu da bone yini pie. E bo so da pa da bone da pa so. Etimi ne beto da mu. Ade achi okuda na yini pie na ya mama no. De ne ko. Nti na ye hwe ade se obi akọ afum na Asuo wo twa no odu wo se achichide da ho. Ese so ofa de bebu se obi onim de. Ah, achichide wo na me nya wo nko achichide yin hira. Chichide wo be ho chichide ne wo be ja akwa de enye. Ese ofa. Yin hira kase. Obetimi yawe. Ofa de ne kwasa wo wie. Ofa de ya so ne kwasa wo wie. Wo so a. Wo a wo kwa na chichide efiri so no pie ne wasi yawo. Ese ofa no. So ebi no de hira na ebele wo. Na ebia wonam kwa ya asinso me no ko chichide dia. Ene otim fa na ba ebi ko da okọ ahayo. Ne wanya abo anko na chichide na ko nya otimi we. Na say fi so be pia wo de opa ma ne nko so ba be fa we de manwe ntime so sale no pa na se bia beda me fi nsuo ni ho e ho mbe nkwa ya nso ti se me fa de koya bisa eno no kire ukodi fobo na konfo bo na busa ase utimi fa de nto boxum e bia na oba wonche no bisira wo agechidi de oso da ye hu agechidi anya bone oso da ye na hu se bi kafra che emo bi a e ka agechidi hu a e bi ye bone meto bo mo bi di a kire wo ka bi kire oso da ye no se na ntwie pamo a e sunsun bone oso da ye hu kwa lobi so what as enye ye to be ye na ama wo ko kwa de bi ye to be ye na ama wo so oso da ye hu ponko sa mo ni musa enye so hono no oso da ye hu ko fita e nshira achishidie e nshira ndi se enkokọ ne dọọso na mfa nse bia ba ko pehye mfimfi no mo atwa ne ho ahia fitaa eno so ye den ene nyina ye nshira so oso da ye hu e bia no wase be dole aye kese ama mansa hu se ma mitwum wade nyankopɔ ahira ma na se aye de ado na we the big topic a broad topic o abo no ti onya bokoto akora I to say abona na wo boni din sisi e on so hwe me once abona de ne ya wo hwe me sa na tie ni tina e sa chechiti ntina na sai no dae no ye be shada pebla bana dae bi wo ho wotimi achechi no dia mai na dae bia wase kire because obi wo ha wo so obo so da no dramika san ono wo hu bebi a wo ko nti ye kra kwa achire kwa ye pam no frifie no na ensam wo ho ye pam no frifie no ye be pebla bana na ye pese ye de enkomo no Asuo Bissi de no ye de si ha pia obofo wo yini na ba ko sebe kasa no wutie wo ye se bi wo se bi de ne hwa ha wada obehwe wana wow me no ohwe me woni me wo yini na ba ko o tibe kasa ese wutie sanate senga nipa so an ko mpie se yo debi Informa wana nana debi nana mo de aya ni ye nten e ngoro ho sa nana ye sori so afutu sembe na odo beto afutu a metu nyina se me de matiefo nyina ase me da yewula otumfo na ase tu metia ni pa yewula ba fo suma kwa he na metia no
saa so na me chia me mpanimfo akonfo na mo mpanimfo na Abbas na kudi ba wasaba na pona na kudwo bwati na kokubo nsa me chia wo mo saa so na kuru na Dumafo hene onso so me chia de pa na hini enkosoro pa ene mabosomfo na bidwa ato me mpanimfo etwa mo hu so ahia sebise ka frache onso so chia obibia yakopon chia obibia o mabo obibia Nana wanka 4 be fa ne ko deble omusuro Menzana owusu kwatin a otosu mienu menso mechi Dumanafo ehene yada masese mo maye bre me ye ba masase so ne nana osei tutu ebetwetwe enkomo edefa ekuro no ene abosom no enyina ho yakra mo What's the wood anyway? Open so board dinosaur, open roofing tiles, papa. Now they are board dinosaur, they are jack. Hey, baby, back open and make come for the amount. And one is Marfo Ventures. Say Marfo Ventures, ya kwa for stone coated metal roofing tiles. Papa, I need board platform, Edia Pro. Jack, your crow from adjacent air prime cars. BB, I'll bet to me a 0244 870301.